Assalomu alaykum. 12 avgust 2022 yil tushdan keyingi kurs valyut. Dollar 83.50, yevro 86.90 tiyin, rubl 1.30 tiyin. Bu обменкада dollar 83.50, yevro 87, rubl 1.30 tiyin. Lider ақша алмастыру жай. Туғандар лайк басып қойыңыздар. Dollar 83.50, yevro 86.90 tiyin, rubl 1.295. Biz taraftan video, siz taraftan лайк туғандар. Стимул асқат. Доллар 83.50, евро 87, рубль 1.295. Вариант ақша алмастыру жай. Доллар 83.50, сату 84.50, евро 87, сату 88, рубль 1.30 тиын, алу, сату 1.33 тиын. Кетеген доллар 83.50, евро 87, рубль 1.30 тиын, сату 1.33 тиын. Ушу менен видеону аяктайбыз. Бишкек шары, Московский, Советский көчөлөрүнүн кесилишиндеги обменкалар тартып көргөздүк. Азия трейд, доллар 83.50, евро 86.70 тиын, рубль 1.315.